Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakenhun yang lekai football na po kajela yang kabelatip kum Megalia Blind Sport Association. Kabri kakenhun yang lekai kibaduna hakabor UI hakikman. Hakakat pratrik mentau benai. Kilapan bena bakin salit bani shim menta shanong ba Bangalore. Hakajing yang lekai kejat bol kabahe hapo kari. Ya kabelatip kum ka All India Blind Super League Season 1. Kini kisamla kile thu bakin sami lasai kasni kakat pandai trik ukulaling pot araja ratu saw. Nanong ba Shillong Malaysia sa Bangalore, mani shimenta hagati ka jingile kai ka bahe. Kila ongru babun na pedeng jungki, idang day kasin ka beningkong. Bakin let mani shimenta haga jingile kai ka bahe, hapo kari, kabansa sedang haka at pulay tarik benay ka lalingkon, haka ba kinhap ni kun persyai kinhun baper. Ini kisamla kilapan ka jing kersan ni kipait ba nong syang bakin buot lem haga jing duway. Hanang bakin lawan poysuk siya ka jaka bakin len. Bakin yok man siem bat banwan ra yusok ka jing job, banwan ra nam ni ka jelan. Ngakerteng irisnya sepatau ngade di komi presiden jong ka Meghalaya Blind Football Federation Association te kani kadi kasin baringkong ba ngan jalam kini ki player jong akibat mai sate sipo Bangalore yang ni na po Bangalore ngimi lasai kasngi po ka ndibaji na nyobaji janmit te ini selong kata tarik nakaf katrin jungi kadai ndriu arpo men step jong ka Saturday ingin represent namta ka All India Blind Indian Super League. Kani kadai ka season 1. Kani kidang su penjala utama. Ate po Bangalore kadang su sedang ngilong kum katu ki ISL Indian Super League ngilong tangilak nong kani ka All Indian Blind Football ISL. Kadika klub na ka kanhun ayu jongi kadika Meghalaya Blind Sport Association company partner club idang David na president na Meghalaya kidon kinoy alam pina hina kan menta ngidon anu ki guide ki basu alam ngi sate te gitar ng sukat da kaman subha ki ban yarap ngi ben sate nandai ka liang ba benlet ni sate na maki kin experience teng ngahabak li po lenti singkin hanong ipoy hanong hiar atang sebak li mga presiden kan ngut pielet na nang ni selong let nyungut nyungut berokot nyungut berokot bar gigai kan nyungut ndai arun kila dan pas Bangalore ni kan ni bijing kai ng sedang kong house nam arjar kan rio lingba mis bathar khat ngale ningkong bang listing ngale kiang kucing tapos de ka direct ka national game don em ki ba ajing arab bayarap pi kat minta te adan bayarap i ba pala nata presiden tensong ba i alhak nakalian jong sport department ngina phone iba saklar waljri hande kabakol switch off badayo impik kasting la day hande yang habia lingba ka director ye ka kamslam kan tan malasing lalit ngalaing hapnut persen punut na plala jong bat kata hendak so bayarap kemudian lano pina kai bila kaya ka apply tarik pina kendup saya ke kan ka jing kendo nya kendo bro kai kitima makan menta yang pergi ka schedule ni sayo by tomorrow ni ka schedule kan ni lingba ka jing sawa jong kan ni kebor nila kin ben dribbling nila ben sengat sino kadan kum kan ni ka football ka futsal kadai kum ka basketball rule kadai ka handball kadan ha basketball tengam tim kadan handball handai hangi kadan
Kafor baladang isim nadin kimsa habis sim persya na kmat. Baladang ikenjak lumaru kalong for kumbayu ihi dangi pensya am tu. Niyo yung lukat. Daki ibang ilek sila direct dekat. Hak city mi kadarngut. Kami madan kini sangut gol sangut ki bamji baru we goalkeeper biang. Apa jelas hila ladan kum kan dekat turnamen. Ni ladap ka North East tournament. Instrumen. Tamta Arsenal nasnem penong dan ko Meghalaya ni penong sebar. Ka kerteng jonga dari Krishna Pawa ke kasinong jonga dari nanti na West Jantia mo nga songa sa sinsa selong ni hanong tumai te ngapun pau ka jing so komen ke ba ngayo ban praktis pro kata ini presiden jengi ila hikai ngi kumnu ban lekai ko sport namar ka fast tanya nga gane ka menyo shoot ka ga ball hoy baros kata nga benahi kata ka ball jengki beri bumi ima te hendrai wat ngalong beri bumi ir hendrai ngam 4 tip kalong gumno te gane ka fast tanya nga te ngadap ka jing so komen kan te marsin yo kata hi kata ka ball ngayo direct hi ban lek represent na kami Meghalaya State Sport Bangalore te nga kermen hi ba ngin job ma andang ngila job ngin wan ra ya kan nam guburam jong ga jelahi jongi bat yangi hero kinong lek ngidap daga jing so komen te ladangi job ngin nang persiang syuk ban praktis ban trestom ban yo syuk ban lek kim nang ni syakmat ka message ka nangama ngakua ba kiperlok kipra khasi kipra dok prasnam jongi bakin ya bu lang hakajing duai kenang ba ngin poisuk poisan sikte kicaka ba ngin lek ba kenang ba ngin job hero naduk lasai ka janmit ka kendai tarik ngin mit nang Shillong nang tangin sa ha po goti Meghalaya House ta catering jongi kan mi ndu arpo kumbalong i presiden te ngin pois te trash ki arpo lain sedang game te ngakarpat pajbak tangkatahi bakin bu yang ki jing duai kenang ba ngin job Lisbon ni pibro perlok bai i kini video jongi ba ni le kai kini Ramadan ba kerteng jonga kadai kajitan telefon ba kasnong jonga ngadai na namdong ai sitisha West Jantia State tebat ngaku aban long aku aban keren sepang kini ke bol gawe bangi syam jing kini ke bol ba kini ke bol mentakat bakadang tulun kan bakadang yak ngidang yosnio baka sawah deh te anda kala sange yemya isyo ika ngin lap syo namar kam sawah syo tengah kuat ban pensio ya kene kan gawe bental ada ka sarkar kala dan naik ba modify ya kene ko basina ya kene ke bol iku ba kan long ba pa bi kenya ke por ngilek kai nang da kayeng ro ngin duktif hai ka don namar kumbalong mentang ngidang syam jing pila ihi dadam don nang patai lamar ndakala kabol kala stop long inam lap show kan pakapor bengi lekai gumne kabol kala stop inam lap show ta hakapor bengi lekai pat sti sabar taki don hi kinong patai ngi kinong yarap ke don long ko pi patai mentakan kawing iku ala da long ka bala man long kan pa bit kabor lekai da kayeng ro kan pa lagi digi da kasan long kenang bangin stok kan hai ka don uri fariru udon hi bat ugol we gol par we te gol gaj we kidon hi nang patay na kaliang jongi ki na kiliang jongi ro kidon hi na kiliang jongi te be persyaban ngiro kidon hi na long ki ha patay long yang ngiro ki patay stu ka chedon ko bol skadiang kamay lang kila patay lo